ekyo mwanoneleza kyekiro kyene kituufu. Emotoka edigwa dayaka omuliro. Kuba mwaka guno nakabona diba nsonga ningi ino. Okay. Ekisookera yala eba accident. Accident dino dona diretera emotoka dino okuba nga dikola ki digema omuliro. Ebiseera ebisinga emotoka bwejja like head to head motoka idukira dikozesa amafuta. Anda amafuta nebimu ku bintu nga gwagemi nebimu ku bintu ng'omuliro gwagemi kiba kizibu ino okuba nga tigusobola akola ki kwaka. Kubanga bwe gwako ogw'amafuta gwokayi gwaka mu ngeri yandawula ate idukira emotoka dikozesa ki mafuta nga bwenkobi. Yes. So ebiseera ebisinga accident diretera emotoka edo okuba nga digema omuliro. Ebiseera ebisinga motoka dino editambula ku luguudo kuno ebiseera bino omulembe guno bajire nga badikyusaamu emotoka edisinga ediri kwida buti ku mulembe damasanyalaze. Motoka dino wedi bwa amasanyalaze nebaleba mu just bwa soti ndaleeti yonka mu wiring kisobola okugireetera emotoka eyo okugema omuliro. Katugeze nga motoka eno iyo motoka yagema wano ku Iganga Road wano. Yes, ngelimu abantu already. Motoka yali mu abantu yafira mu abantu. Sorry for that. Kubanga obulamu bwa abantu bwakola ki? Aye mwe mwali waja. Already twaliwo kusimu. Eri abuza egemi omuliro abafaya baliwa. Aha. Abantu benda mwazimikizao mu second. Abantu benda bazimikizao mu second. Which is okay when you are there. Nga gwasenga okoze ki ng'oliwo ng'oli kubona. Aye ebiseera ebisinga ntera okoba abatuwuliriza nti omuliro bwe guba gugemye every after 3 seconds guba gukola ki gwongeramu momentum oba amaani. Iwe just lowooza mu seconds imeka isatu gwakagema gugemye sawa yeneeno seconds isatu after seconds isatu guba gukola ki gwongeramu amaani. Ate omuliro gwaka mu stages isatu. Obosobola data phases. Okay. Eriyo jebeta incipient stage awo nga gwakatandika. Waba jebeta free burning stage. Yenerwa. Free burning stage awo omuliro guba gugemerera nga buti gutabuike. Nga iwe o extinguisher tosobola akola ki kujayo okutola kwa omuntu omukugu nga nasobola okola ki okujayo. Gabuti fire brigade nga nesobola okola ki okujja oguzikiza. Guba gumaze okulaluka awo nga kiringa motoka nga emaze owaba nga driver takasobola akola ki kugicontrollinga. Oli kukibona bulungi. Yes. So kati stage enesembayo awo buti gwase gumaze okwaka gumaze okulya gwe byenzo okulya buti guli kwakira mule. Eyo ni stage ekola ki esembayo. Kati okwira ku motoka eyo yali mu amasanyalaze. I mean to say yali amasanyalaze. And at the same time motoka edo dobo yali drone. Motoka edo dobona drone badi loading amafuta gaba. Nze nabona kuba natambula ku drone ramba inga nditambuliramu. Tuno gabwendo kyoli tukoba baba. Ati gabwendo wabula tulina okuba abantu abegendereza. Atyo? Ya. Bajja badipakira amafuta. Kyo kupakira amafuta yabafuta. Enda be full tank. Yende be full tank. Kubanga lwaki ebende be full tank atibende ekole ki? Esike oba oli awo full tank omuntu bwatamu full tank. Abudgetinga bulungi. Kwegamba bakoba nti bwatamu full tank ne consumption ekyukamu. Which is okay. But soti mu kantu akatono kasobola okuleetera okuba nga ofiirwa ekintu ekinene. Ekyokutamu full tank tekibi wabula we suspect nti gundi eyo yali mu sort either in electric what wiring mu wiring omo mu masanyalaze gayo nga mwalimu. Kati amasanyalaze bwe gasortinga idukire ekozesa amafuta. Bwe ekozesa amafuta ate emiriro egigemagana ni petroli gwo bwe gubanga guli kwaka gubwatuka bwatuke gukubanga bomu. Kati ekintu ekikubyenga bomu nibo banga okozesa anoni tosobola kubanga okola ki so otukira mangu petrol akubanga obona gas ayabika bwabike kyabika mulundi mulala
boom seconds inda seconds obana microseconds already gumaze okola gwe kyekoze eki kyegwenze. So eyo challenge aweba kumirire jigemagana na masanyalaze. Then ekintu ekindi motoka always libam friction. Jo kwesanga ebyuma biri kwekuba ayenga yetwidi oba oli awo nga nebyuma bino bikulaga bisobola okubanga bikuwa warning ayenga iwe tokolaki tochidi ebyuma byekuba oba oli awo byakuba byalekana n'okulekana kubanga motoka edindi janga de kyolya motoka ya kyolya eri ku warning anti eri kolaki eyina kyeri kwekuba idukira friction ekintu kyechuma kyanjana buli je kyekuba ku kintu kyona kyona they produce heat. Kati bwe producing a heat yeyo sobola producing a heat eri extra oba too much omuliro gwabanga gutandikira gwabanga kugeme motoka tuwaine ku tuzikiza ku emotoka ningi ayenge emiriro giva ku friction nadala mu mipiira omuliro ogwo gusobola okutandikira mu mipiira oba oli anga gibegiri kwekuba rims nga diri kwekuba nga yetoidi gwatandikira mu mipiira gwagema amafuta gwayo kye motoka yona buti afande omuliro tumaze otegere biguleta omuliro guno tugutangira tuti obanga oguba gubalwikewo kiche tukola nga gubalwikewo omuliro we gubanga gubalwikewo tugubo ine wana kweni BS oba wakatale oba ogubo ine katale oba ogubo ine kweni BS oba ogubo wabona ogubo ine tekisoko okolebwa ekisoko okukolebwa ngoka alikola kintu kyona kyona. Number 1 kubendulu kubendulu lwaki okubendulu abantu bano abakuli okumpi babenga bakuyamba. Okay. Einuma kwao twaja eiganga okubanga tujibackinga up bainayo omuliro factory yali egemye omuliro factory bwegema omuliro waliwo neighbor tenga abakola mu factory omo waliwo askari baba ni neighbor but askari yali ngali akuma factory omo factory eyo tiyafayo kubanga akubandulu oba oli awo alatinge kuba neighbor baide basobola okubanga bakola ki baba kuniche bakola. Kati era bwe twatuukayo neighbor yakoba omusaada ono abaire wana nga tasobola nakutukubira kale bolowooza ife tubaire wano obo tubaye nga tusobola okuba kuniche tukola ki tukola ba neighbor abo tusobola okuba nga tuba despisinga aye nga ate oba oli awo oyinza okubozana namba ya fire brigade aye nga neighbor akola ki ali naye asobola okuwa obuyambi bwona buti watyanga neighbor ine extinguisher iwe ngozira aye nga ate omuliro gwakatandika ate nga omuliro gwo gwakatandika osobola okozesa extinguisher yabange ekola ki eguzimya gwadema kubanga gweyongera ye wantu wona Okay. So ekintu ekisookerwaku kubendulu abantu baide babenga bakola ki bakuyamba mu mwidomu timusobola kubulamu aina knowledge oba aina kya sobola kubanga akola ki ayambaku. Ekintu ekyokubiri immediately ngomaze okola ekyo kubira fire brigade